mu mateka y'intambara zabayeho mu isi, zikazana udushya mu mirwanire mu ikoranabuhanga rya nyuma ryari rigezweho mu isi y'intambara. Ni intambara yiswe iya kabiri y'isi yose, ikaba intambara yarangiye habarwa abantu hagati ya miliyoni 70 na miliyoni 80 bapfiriye mu ntambara. Muri bo abasirikare bahitanwe n'intambara bakaba barabarirwaga hagati ya miliyoni 21 na 25, mu gihe abasivile bo bari hagati ya miliyoni 50 ndetse na 55. Iyi kandi ikaba intambara yasenye buri kimwe, aho 70% by'inganda zo mu Burayi zasenwe ndetse binakurikiwe n'ibindi bikorwa remezo bitagira ingano hirya no hino mu isi, by'umwihariko mu Burayi. Imbarutso y'iyo ntambara ikaba ukwigumura kwa bwana Adolf Hitler mu gushaka kwigobotora yigumura ku banyaburayi bari barikoresha Abadage umutwaro wa za fagitire z'ibyangirikiye mu ntambara ya mbere y'isi yose. Mu gihe cyo kwigumura yanga kwishyura, atangiza indi ntambara yaje kuba iya kabiri y'isi yose. Gusa mu byamamaye cyane mu buryo bwari bushya mu mirwanire, mu kuzana udushya n'amayeri na taktike ku mirongo y'urugamba, muri za operasiyo zamamaye zigashyirwa ku ikarita y'urugamba, bikarangira n'ubundi zicuritse ikibuga, ibintu ku rugamba bigahindura isura. Imwe muri operasiyo zamamaye bitewe n'umwihariko yateguranywe ikaza guhindura byose ni operasiyo yiswe Overlord Operation cyangwa D-Day, ririkaba izina ryahawe intambara yo muri Nomad. Nanone kandi operasiyo Overlord ni izina rya gisirikare ryahawe igitero cyagabwe n'ingabo z'ibihugu byunze ubumwe ku Budage, nyuma y'uko Budage bwari bwarafashe bimwe mu bice by'Ubufaransa. Izwi kandi ku izina ry'intambara ya Nomad. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ikaba intambara yatangiye ku itariki 6 Kamena mu mwaka w'1944, igitero kinini cy'ingabo zirwanira ku butaka no mu mazi. Mu mateka y'isi mu mirwanire n'intambara, amaherezo biganisha ku kubohora Uburayi bw'uburengerazuba. Uretse gato tutarakomeza, n'icyo uzi kuri operasiyo Overlord baba barakubwiye se uburyo ibihugu birenga 12 harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Canada, Ubufaransa, Polonye, Australia, Nouvelle-Zélande, Ububiligi, Czechoslovakia, Ubugereki, Luxembourg, Ubuholandi, Norvege, Afurika y'Epfo ndetse na Rhodesia y'Amajyepfo, bose bahuriye mu ntambara barwanya igihugu kimwe, Ubudage. Hanyuma n'icyo uzi ku ngabo zirenga miliyoni 1 zahurijwe hamwe, ku ngabo 380 z'Ubudage, akiyongeraho ibifaro by'intambara mu mbunda nini ndetse n'into hamwe n'indege umubare wo hejuru, byose ku ntego yo gutsinsura no kuvana Abadage mu Bufaransa banabirukana mu Burayi bw'uburengerazuba. Hagati aho ariko sinabasuhuje ibihe byiza kuri mwe mwese mukunda kandi mukaba n'inshuti z'umuryango mugari wa World Today. Kuri wowe mushya nawe ntuhejwe, aha ni iwawe. Amazina yanjye ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Menya ko wageze kuri World Today, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye. Ikaze dutangire sasa turebera hamwe uko operasiyo Overlord yose yagenze. Byose bijya gutangira hari mu mwaka w'1943 ubwo Generali w'umunyamerika D. Dowdy ubwo yagirwaga umuyobozi mukuru w'ingabo, naho Generali w'umwongereza Bernard Montgomery akaba ushinzwe ingabo zirwanira ku butaka mu ntambara ya kabiri y'isi yose yari imaze hafi imyaka 4. Abadage barajujubije Abanyaburayi, ibihugu byinshi byo mu Burayi bisigaye bigenzurwa munsi y'amatware y'uwo bitaga umunyagitugu, gusa kabiri intwari y'Abadage mu mitima no mu bitekerezo, apana mu bitabo no mu nyandiko. Bwana Adolf Hitler we n'itsinda yarimo ryari rito cyane ugereranyije n'abo yarahanganye nabo, niba ahubwo atari wenyine hamwe na hamwe, kuko urugamba rwategurwaga nawe kandi akaba ari nawe ugaba ibitero, abifatanyijemo n'Abataliyani ndetse n'Abayapani. Abanyaburayi n'Abanyamerika bamaze gushoberwa hamwe bya burundu, niko abajenerali bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu byari byishyize hamwe byo mu Burayi bicara biga neza urugamba, bareba hari intege nke z'Abanazi, ubwo bategura urugamba rwahawe operasiyo yiswe Overlord. Igitero cya operasiyo Overlord cyatangiye nyuma gato ya saa 6 z'ijoro ku itariki 6 Kamena mu mwaka w'1944, aho ingabo zirwanira mu kirere zamanukiye mu mutaka zigwa inyuma y'ingabo z'Abadage kugira ngo babangamire umwanzi no kumubuza gufata ibyemezo by'ingenzi. Ibitero by'ingabo zirwanira mu butaka no mu mazi byaje gutangizwa binagurirwa ku nyanja 5 ziri ku nkengero za Nomad, mu mirongo migari y'abasirikare mu bitero bagabye ku Banazi ba Adolf Hitler mu mwaka w'1944.
1944 aho inyanja ya Tahe yagabweho ibitero n'abanyamerika. Yikaba inyanja iri mu burengerazuba bw'Uburayi. Bitewe n'umuvumba mwinshi, ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze ku kilometero kimwe na metero 800 uvuye aho bagombaga kugera, aho ingabo z'abanazi zari zikambitse. Bahuye n'ibitero bike, hapfa abasirikare barenga 200. Inyanja ya Omaha naho abanyamerika bahagabye igitero, bahura n'ibitero bikaze by'Abadage mu masasu menshi yavaga mu misozi. Igitero cyagabwe kuri Blood Omaha cyaguyemo abasirikare b'abanyamerika bagera ku 3600. Hakaza inyanja ya Gold igabwaho ibitero n'Abongereza. Ingabo z'Ubwongereza zigeze ku mazi zifata Armanche, aha zikaba zaranahahuriye n'ingabo za Canada ku nyanja ya Juno. Inyanja ya Juno yikaba inyanja yagabweho ibitero n'ingabo za Canada. Ingabo za Canada zahuye n'ibitero kandi bikakaye, ariko akaba nazo ngabo zageze kure kurusha izindi ngabo zunze ubumwe z'Abanyaburayi ku bufatanye n'Abanyamerika mu kurwanya Adolf Hitler n'abanazi be. Gusa nabo mu minsi ya mbere byari bihagije ngo babe bamaze gutakaza abasirikare 961. Inyanja ya Sword iyi nayo yagabweho ibitero n'Ubwongereza. Yikaba inyanja yo mu burasirazuba bw'Uburayi, aho ingabo z'Ubwongereza zageze ku mazi zifite ibifaru by'intambara zirwana n'ingabo z'Abadage, gusa baza guhagarikwa na batayo ya Panzer ya 21 ku ruhande rw'abanazi. Uburyo bwo kwirwanaho bw'Abadage, Abadage bari bafite uburyo bw'imirwanire bwari buzwi nka Atlantic War. Uru rukaba urukuta rw'inyanja ya Atlantique, bwari uburyo bwagutse bwo kwirwanaho ku nkombe no gukomeza ibirindiro byubatswe n'abanazi b'Abadage mu ntambara ya kabiri y'isi yose hagati y'umwaka w'1942 ndetse n'1944, ubwo batsindwaga n'ingabo zishyize hamwe ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rukaba rwari rugizwe n'ibirometero 100 ku nkengero z'inyanja mu burengerazuba bw'Uburayi. Hari harigaruriwe na Scandinavia kuva muri Norvege kugeza ku mupaka w'Ubufaransa na Espagne, hagamije kurinda ko hagabwa ibitero ku mugambi wa Bwana Adolf Hitler wo kurinda ko hagabwaho igitero n'ingabo zunze ubumwe z'Uburayi. Ubufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibitero bivuye mu nyanja. Ubwo bwirinzi bwari bwarubatswe n'Ubudage, bukaba bwari bugizwe n'ubuhungiro bwa beto, ibikoresho bya gisirikare byo ku butaka n'ibindi bituma ingabo z'Abadage zigira imbaraga. Gusa hamwe n'igitutu cy'ingabo zunze ubumwe ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, basunikira Ubudage gutsindwa. Abanazi batsindwa ku mpamvu z'urusobe, harimo intege nke za Atlantic War, aho mu bice byinshi hari icyuho, cyane cyane muri Nomad. Amakosa y'abasirikare, aho abayobozi bakuru n'ingabo z'Abadage bashutswe n'amabwiriza y'ingabo zunze ubumwe n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri taktike n'amayeri mu by'urugamba. Babeshwa ko kizagabwa kuri Passe de Calais, batangira gushyira ingufu n'ibifaru bya gisirikare babivana muri Nomade. Icyarimwe ko haza kuba hari abayobozi bakeya ndetse n'ingabo nke ku rugamba. Adolf Hitler urugamba rugeze hagati, kubera ubushobozi buke yahagaritse ibijyanye no kohereza ibifaru bishya nk'umusada ku basirikare bari bari ku rugamba. Byatumye igisirikare cy'Ubudage batinda gutanga ubufasha ku rugamba, aho bari basumbirijwe. Byose biba impamvu iganisha abanazi ku ntsinzwi. Nubwo ingabo zunze ubumwe ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ingabo z'Abadage ku munsi wa D-Day, bijyanye n'uko Operation Overlord yari yateguwe, ntibashoboye kuzuza ibyo bari bagambiriye gukora mbere. Intambara ya Nomad yakomeje kugera mu mpera za Kanama mu mwaka w'1944, harimo imirwano yari ikaze kandi kakaye yatwaye benshi mu basirikare n'abasivile. Ingabo zunze ubumwe ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe icyambu cy'ingenzi cya Cherbourg mu mpera za Kamena, naho ingabo z'Ubwongereza na Canada zifata umujyi wa Siana muri Nyakanga mu mwaka w'1944. Ingabo z'Abanyamerika zashoboye kwinjira mu gihugu cy'Ubudage mu mpera za Nyakanga mu gihe cya Operation Cobra. Ikindi kandi muri Kanama, ingabo zunze ubumwe zari zikikije kandi zigaruye igice kinini cy'ingabo za karindwi z'Abadage mu gice cya Fires. Kubohorwa kwa Paris mu Bufaransa byabaye ku itariki 23 Kanama mu mwaka w'1944, naho ingabo z'Abadage zisubira inyuma zambuka umugezi wa Seine kuwa 30 Kanama mu mwaka w'1944. Ibi byahise bigaragaza iherezo rya Overlord n'intsinzi ku ngabo zunze ubumwe. Operation Overlord yabaye intsinzi ku ngabo zunze ubumwe ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko yari intsinzi babaje kuko yahitanye benshi. Abaguye ku ruhande rw'ingabo zunze ubumwe n'Abanyamerika kuva ku munsi wa D-Day kugeza mu mpera za Kanama, abapfuye muri rusange bose bangana n'ibihumbi 226, harimo abasirikare bagera ku 307 bapfuye ku munsi wa D-Day. Abaguye ku rugamba ku ruhande rw'ingabo zunze ubumwe barengaga ibihumbi 10
bw'abasirikare. Ku ruhande rw'abanazi mu Budage, igenekerezo by'abaguye ku rugamba kuva muri Kamena kugeza muri Kanama habarwa abarenga 200,000 b'abasirikare, n'abasivile babarurwa bapfuye babarirwa hagati y'ibihumbi 25 ndetse n'ibihumbi 39. Operasiyo irangira n'ubundi Abadage batsinzwe urugamba, ikaba umwe mu ma operasiyo avuze kandi yibutsa byinshi abari ku kibuga cy'imirwano. Inyanja ya Nomad iracyamenyekana cyane mu mazina n'ibimenyetso biremereye, ahantu h'ingenzi hari ibyapa, inzibutso ndetse n'amazu mato mato ndangamurage. Icyarimwe kandi ibitabo n'amakarita yayoboraga ingabo byose biracyahari. Zimwe mu ngingo zikomeye z'Abadage zikomeza kwibuka, by'umwihariko Point du Hoc ntabwo yahindutse kuva mu mwaka w'1944. Ibisigazwa by'icyambu cya Maribor biracyari mu nyanja ahitwa Armash. Amarimbi menshi kandi manini yo muri ako gace niho hantu hanyuma haruhukiye benshi mu basirikare bari ku rugamba bo mu bihugu byunze ubumwe ndetse n'Abadage bishwe muri operasiyo Overlord mu ntambara yarwaniwe ku cyambu cya Nomad. Hejuru kuri Bluff kuri Omaha Beach, irimbi rya Nomad by'Abanyamerika n'urwibutso rwakira abashyitsi benshi buri mwaka. Ikibanza gifite hegitari 69.8 kandi kirimo ibisigazwa by'Abanyamerika bapfuye, abenshi muri bo bakaba barapfuye mu bihe bateraga Nomad ndetse no mu bikorwa by'igisirikare mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Icyarimwe kandi ni nako dusangamo imva z'abakozi b'ingabo zarwaniraga mu kirere barasiwe hejuru y'Ubufaransa nko mu mwaka w'1942 n'abagore 4 b'Abanyamerika. Operasiyo Overlord ni igisobanuro nyacyo ku bitambo byatanzwe ku gutsinda no gutsinsura abanazi. Abadage nk'igihugu kimwe bahanganye n'isindwa ry'ibihugu byinshi byahuje imbaraga. Ubwo twe dusoje gutyo, kambashimire kuri mwe mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Amazina yanjye ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Turi kuri World Today, iwaba w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye. Mukomeze kugubwa neza naho ibitaha. Ciao.